Sun Miqueas. Miqueas capítulo 1. Castigo tastohol Samaria. Haskop kahwaltik te layal beite Miqueas te talem talum moreset. Albote bitil aiskoplal Samaria sok Jerusalén. Hayoreil aita ahwalil te Jotam. Akas sok Ezequías te mandalahik ta Judá. Apisilik lumetik. Ayawaik stohol. Yahwales pisil te lumkinal, aya me awayik. Te kahwaltik ha testigo tas kontro imbelesh te haishe. Te yashkopo tel ta chul templo yuun. Te kahwaltik yashlok tel ta avilal ta bainaineme. Sokyak ta bel yashtal tas bat te wistikile. Ta yetal yakan yash ulup koel te wistikil, ichbitil chabek te yaslak te kahke. Sokyamesh hat bael te kinale, cha hat yashkot. Hichbitil yashat bailum yun yips nohel ha. Tas pisil yashkota pasel tas kastoy bail tes tzumbal Jacob. Tas kas mul te Israeletik. Banti ay testoy bail tes tzumbal Jacob. Talum Samaria. Banti ay te toyol chun hibaletik ta Judá. Ha tabay Jerusalén. Hichiun yayal te kahvaltike. Yahpas bey te lum Samaria. Bus nas yashkot. Hamal mekinal. Te yayitzun el ad te tsusubiletike. Yahpuk bey bael tas tenle shatal kinal te tonetik yun te lume. Tanal yakikitay bey te yipta hibe. Spisil te yahkanane yamesh wuyik hilel. Sok yamesh kahik spisil te tsapohik ta chunele. Melel pasta ta puros tohol mulawil ansetik te ayik ta templo yun te lotil diosetik. Han ishich tas tohol mulawil ansetik yahkatbun ta yan vuelta. Shi. Ok Miqueas. Hichiun. Yash ok onska te bayal te melotan yakaye. Mayuk shanab sok ashal yash benon. Yakonta ahkan hichuk hamalzi. Sok taaw hichuk alal apestrus mut. Melel te yech en Samaria mashu ta postayel. Hich tabilishuk te Judá. Koemishk alal ta Jerusalén. Ha te lum ta bainainemik te lumale. Mamme shawal beyik te yahwal lum gad. Mamme shawak ik ta ilel okel. Baletanik ta tsubilum yunsh kushul melotan ta lum bet le afra. Yahwal safir. Ikitayaik te alumal. Baanik ta yanlum. Analesh sok nohel awotanik yun keshlal. Mamme shlok iktel te machatik nanemik ta sanan. Ayokel ta bet esel, mashkopo hishabunik. Machatik nainimik talum marot, yasot baik yunsh kushul. Yotanuk te lekuk inal yayayik. Melel te kahwaltik las paz te yashul te bila amen ta baistil tzakul Jerusalén. Haesh yahwalakis. Te latoya baik hichbitil Israel. Te jala ahachesik mulil tasion. Chahbana caballo etik. Akasnitik bael te carretetik abunike. Ikitaya hilel tahkashel te moreset gat. Te lum aksib yameshtun yun slolayel te muk ahwaliletik yun Israel. Te kahwaltik yayal. Te machaesh te nainemesh ta maresa. Yahtikum beyeshan a kontroik haesh. Sok te machatik ashlekik shan ta Israel yamesh baochuk ta nailchen ta adulam. Te haat lumsion. Hoshalok el sotzil ahol tas senya ish kushul melotan, tas kah te anish nabik te bayal kush ta botane. Hoshalok el, tashal akahiluk hichuk sol buitre mut. Melel te anish nab, yameshikotik bael ta mosoil, shi. Miqueas capítulo 2. Yatel te utzinwanehetik. Yame yilswo kolik te machatik ayik ta swayibik, te yasnopilay ta yotanik te muliletike. Te kadal yasakub kinal, yashkota pasel yunik, melel ayipik tas pasel. Yasbik tal otantayik inaletik, hich yaspohik. Yasbik tal otantayik nanatik, hich yayuninik. Yastenik ta utzinel answiniketik, sok te machatik ayunike, sok te bitik ayunike. Haswen tail te hich layal te kahwaltike.
on chapalishkuun ta kontroin belesh te haishe. Yahtikun tel tulan woklahel te mashu ya kolta ya bayune. Mashu ish te sok nastoy bail yash beneshe. Melel yamesta yorail yash kote avokolike. Ich me yorail te yayich kahintayel ta toholik ayohetik suenta melotan. Hich me yayalik. Kashel akishtik hinel tahyalel. Te lunku untik, te hayu un te kahwaltik. La yich helel yahwal, mayuk macha huyun skomel. Te kinaltik, las puk beyisbaik te salwan hetiku untike. Shikme, shi te kahwaltike. Hayu un te haeshe, mayukesh tawen tatabailum yu un te kahwaltike. Amen alwanehetik. Yayal te lume. Mahkan kai betik skop te alwanehetike. Te tulan woklahele mashu staotik. Yumbal kashel chaybil te zumbal hako. Yumbal kashel ma kuchi un te diose. Hichbal yash ate te diose. Yumbal mash utsubiyun skop te mach atoya yaks bae. Shik. Las hak te kahwaltike. Te haeshe ya atoya baik tas kontronel te lumkune. Ya apobe ikskuspak ik te toyos tohol te mach atik yasutik telta guerra. Ya akuyik te kolemeshish ta kopike. Ya chohik lokel te ansetik tas naik te binashotanik te yae. Sokmasha ovak te yashkota suenteik te yalatak te yutzilalkune. Hachchanik me, benanikshan, melelin kinalto, mas suenta ukush otanil. Yun kash bolo benish, kashel tzilahem ta yalel. Te me ay mach yasle ta yo tan lot te hich yayal. Hoon ya kalbes koplal vino soktulan balil. Te meshie, hame alwane te yasmulanik te lumabi. Shi te kahwaltike. Dios yayal, yayak ta libre te lumyune. Yayal shan te kahwaltik. Ya metzos pisil te tzumbal Jacob. Ya kik te hayeb shan Israeletik. Hichas tzoptel te bitil yayit tzopel chihetik ta korral. Ich bitil tzop chihetik ta akiltik. Ich me yastois kopik te bitil bayal antzviniketik, shi. Dios me yas hambei bael tesbe, ham me yas tunik bael. Yam me shlok ik bael tas tis akul te lume, ham me muk ahwalil yunik te kahwaltike, yam me shnela tabel yunik. Miqueas capítulo 3. Skop Dios tas tol amen ahwaliletik. Ayawaix tohol yotik ahwaliletik. Sok tsovanehetik yun Israel. Yumbal yakuy te mayuk ta venta ik haesh te yanaik te bilas tohil ta pasele. Hauk meto. Ya avilayik te baileke. Sok halek avotan yun te bila amene. Ya lokes beyix nukulel koem te lumkune. Sok chahal ya avikitay beyik tes bakele. Kushultoat te yatibonik koem te lumkune. Ya chibeyik tes nukulele. Sok yak as beyik tes bakele. Ich koem ta votanik te bitil tibal ya ich payel ta oshome. Ya me stas kalelal te yawauta yik te kahwaltike. Hauk meto ma bayas hak beyesh akopik. Te bi ora hichi apasike. Ya me snacks ba ta toholik taskah te muliletik apasohike. Te lumkuun hovehem tabe. Has multe alvanehetik te las lola yike. Ya yalbes kopla la malkinal tas tohol te machatik yash akbot suelik yune. Yan te machatik mayuk biyash nohes potiek yune. Ya yalbe ix koplal guerra. Te kahwaltik ya yalbe te alvanehetik. Te haeshe. Ta suenta alwane mayuk bila yash akbotesh avilik shan ta akubal. Ni mayuk bila ya walbe bael skoplal ta ihkinal. Shi. Te kale. Yash chay bael tas toholik te alvanehetik. Te kalel tik ihkinal yashkot. Te alvanehetik sok te macha ay bila yas nay gyalele. Yamesh hilik tak eshlal tak kashel. Spisilik yamesh komik tak op te kalal mas sakbos kopik yun te diose. Yan te jone. Te espiritu yun kahwaltik ya yak munkip. Toh otanil, sok stulanil kotan. Suenta yun ya me kalbeita sit Israel te stoy baile sok tesmule. Ahwaliletik, sok tsowanehetik yun Israel, aya me awaix tohol ta orato.
Te jaeshe ya avila yik te bila toh tapasele. Haya ajinix pisil te bila toh aye. Ya apasik Jerusalén te lum vision ta suenta milau sok te bilak ashma tohuke. Te juece tik talum yashchahbanwanik sok takin. Te sacerdote tik hanash yashpiub te swanik yun takin. Sok te alwanehetik yashchonik te bila ya yalbe ixkoplale. Ya kalta yalel te hich nishyotan te kahwaltik, hich yalik. Te kahwaltik soy nehotik. Mero mayuk bila amen yashtaltah toholtik, shiik ta yalel. Hauk meto, ta avente ik te haeshe, yameshkatbu ta hok bilum te Jerusalén. Ha te lum ta vitsion. Ta busul bus yashkot. Sok te wits ta banti ay te templo, yameshmuk ta hamalk inal. Miqueas capítulo 4. Kahwaltik la malkinal yun yaatel. Tas lahi balkal, tulan me yashkochan te wits tabanti ay te templo yun kahwaltike. Hame te wits te kashtoyol shane. Hak ashtoyol yun a te yantik wistikile. Pisil te nacionetik yameshtalik tas tohol. Yashtal bayal tahchaf nacionetik, hich me yayal besbaik. Laik, yashmotik bael ta wits yun te kahwaltike. Yashmotik ta templo yun te Dios yun Jacob. Hame yayak botikiltik te beetik yune. Hich me yashush beenotik ta baichin beetik yune. Shi. Melel tasion yashloktel te pihub te sibal yun te kahwaltike. Ta Jerusalén yashtal te skope. Te kahwaltik yameschahban te nacionetik. Sok yame yalstukel te bilalek yaspasik te lumetik te bayal ta chahbe. Sok me te lumetik ubul ayike. Tespunyalik yaskatbunik ta sok hibalum. Sok teslanzaike yaskatbunik ta set hibal trigo. Mame ayuk chahbuklum yassakya hib. Tayak beyesba guerra sok yanlum. Ni mame ayuk ishpihub tesel yun guerra. Mame ayuk ishiwel yaik tas pisilik. Tuliam me shush kushyotanik ta yashinal tsusub. Sok ta yashinal igera yuun. Hame skopstukel te kahwaltik te spisil yashuyune. Te yantik lumetik, yashchun beik skop, te bitik diosin bilyunike. Yantek hotke, yamechun beitiskop te kahwaltik te dios kuntike. Kahwaltik yameskoltai te lumyune. Ha te tulan layal te kahwaltike. Ich kalil yahtsop te chihetikuun, te lakak beikastigoe. Ha te machatik koshoetik, lubenik sok te puhkemike. Haik te machatik hilemik shane. Yameh pasta tulan nación. Hoon ahwalilon, yashmandalahon tas tohol te lumkuun ta vitsion. Ta ora to sok tas bahtel kinal. Te haat Jerusalén. Balal tzak, sok tulan il tzak yunsion. Haat mero centro yashkoat yun te muk ahwalile. Ans koemat te muk akoplal yashkoat hichbitil ta neelalto, shi. Ta ora yotik, biyun hich yash awunat, hichbitil yash awun ans yun kushul te alahele. Yun bal mayuk muk ahwalil awun te haate. Yun bal chaminikish te consejero etik awune. Tsota ba yun kushul, sok awunan, lum yunsion. Hichbitish kushul alahel yayay te anse. Melel te answiniketik awun, yashlok bael ta tohol. Yamesh banay nuk ta hamal kinal. Sok yamesh kot kalal ta Babilonia. Auk meto, te kahwaltik te me yayak ta libre a te lum yune. Yames koltai ta skab tes kontro take. Ta ora yotik bayal nacionetik sobos baik tas kontro imbelat. Yayalik. Yashbakiltik te Jerusalén te bolo benskoplale. Yames pusnakot antik yun shik. Yante nacionetik mas naik te bilas nopo te diose sok bitik chapal yun. Mas naik te yayichik tzobel hichuk trigo, ta tomol tom te bay yayichik mahel. Hachan lumsion, mahate trigoe. Melel te kahwaltik yayal. Hoon yakakbat awib hichuk tatwakash, te takin koem te shulub, sok te bronce koem te slots yakane. Suenta yun ya ahim bayal lumetika. Yame apohbei te skulehalik te malekuk tlastaike, sok yame awak bonikunin.
te ahualilon yun spamal te balumilale, shi. Miqueas capítulo 5. Dios yayak ahualiletik ta Israel. Layal te kahualtik. Yanta ora yotik Jerusalén. Chahbanamet te ahoyob tzahkul. Melel hoita bilatish yun te akontro. Sokyame yak beitulan castigo te tzobwaneh yun Israel. Haat Belén Efrata. Manchuk te mechin shutat te ayat ta yolil te machatik tzumbal Judá. Te yashloktel ta atohol tul ahwalil yun Israel. Ha mes tzumbal te nameik inals mestate. Shi. Te kahwaltik ya yikita yotik te machatik ayune. Ha tome te kalal yash ayin yal te ans yak tas maliel te yale. Hayuun. Hichme yasos baik soxlumalik te Israeletik te puhkemik ta yanlum. Te muk ahwalil yamesh hats kanantay te lum yuun ta yuel. Ta yutzilal te kahwaltik te Dios yune. Lamal nashmekinal yayayik. Melel te kahwaltik muk me yashkota yalel kalal tastil te balumilale. Yame yak lamal otan instrukel. Kalal ya yochintay asirietik te lumaltik sok te yash ochik tamukul palas suetikuntik. Yame tikuntik bael ta yilbeyels bas sok hukeb tsowanehetik sok washak tulviniketik te muskoplalike. Haik yash mandalahik ta Asiria sok spunyalik. Te Asiria hates lumal nimrod. Sok yame eskolta yotik tas kabik te Asiria etik. Te kashemikishtel ta baiszak kinaltik. Te la yochintay botikishe. Hayun te machatik tzumbal Jacob te hilemikto. Te aita yolilik bayal tahpam lumetik. Hichigme te bitil tzuhul yastikuntel te kahwaltik. Hich bitil jaal yashul tasba te wamaletike. Te mahaus kanel yotan te vinike. Te ayik shanat te tzumbal Jacob ta yolil bayal nacionetik. Hich mekoemik te bitil leoncho ta yolil te hamal chambalametik. Hich bitil leoncho tas tohol te tzop chihetik. Te meyashtal yamesszak sok yameshin. Sok mayuk mach akushul yaskoltay bael. Haat kahwal hich me atzak sok yahin tas pisil te akontroe. Tulan yayal te kahwaltike. Hich kalil yameh milbat te caballo etik avun. Sok yamehimbat te carreta etik yun guerra. Yamehimbat te tzahketik yun te lumetik avun. Sok yamehimbat koel te tulanil tzahk avune. Yameh lahimbat te ak chameletik avune. Sok mayuk yashil te machatik ay bila yasnaik yalele. Yamehimbat te awahkanan sok te tonetik chultes bila avune. Suenta yun mabayas cha sutat bael tas chunel ta yam vuelta te lokomba etik te haat nish la pase. Yameh bulbat lokel tes lokomba acera. Sok yamehimbat tahkashel te lumetik avune. Ta suentas kahkal kotan. Yame kichbeis pakol tas tohol nacionetik. Te malas kanch chumbonik te kope. Shi. Miqueas capítulo 6. Dios yastih takop te Israele. Ayawaix tohol yotik te bilayayal te kahwaltike. Hachan albeyatas tolwistikil te kop avune. Akayaibas tohol akop. Shi. Ayame awaix tohol kop. Haesh witztikil. Sok testulanil yipta hibesh te lumkinale. Te kahwaltik yame yalbeismul te lum yune. Yame stih takop te Israele. Hich yayal te kahwaltike. Hakbon kop lum kuun. Bilah pasos bat o bila at te la kutsinatione. Hoon las lokesatel talum Egipto. La kakata libre yun mosoil. Hoon las tikumbael te Moisés, te Aarón sok te María. Suenta yun haik yayik estel. Lum kuun. Na me yotik. Te bitik chapalta yotan te balak te muk ahwalil yun Moab. Sok te bila suhtips kop la yak te Balaams ni chambeor. Na mek alal ayat ta sitim. Te kashat bael ta Hilgal. Sok naa talek te la kaitzalaw ta bayuk. Shi te kahwaltike. Pila yasmali kahwaltik yun antzuniketik. Bia kutba te yahtek amba tas tohol kahwaltik.
te Dios aita toyole. Yabaltek amba tas tohol sokwakashetik te hun havilia vilale, suenta yun yakakbe chikwils mahtanin. Yabals pusna yotan yun kahwal teme yakakbe 1000 tahkot tachihetik, o la 1,000 yok haetik oem ta puro aceite. O yabal kakbe tesbah nichan ta suentas tohol te toy bail sok te mule. Te kahwaltik la yalbatish. Haat answinik. Te bila lek yaskampasel sok te bila ate yasmalibat te haate. Hate ya apas te bila tohta pasele. Te huna hema votantas tohol sok te pek el awako abatas chunes kops pisil ora te Dios avune. Te kahwaltik yakta yik el te lum. Sok hame pihilil te lamalotik nashta ya el stohole. Aya waik haesh lum sok te consejero etik avune. Ay kule halil tasna te mach amen yotan te malekuks tauhe. Haya kilay te lotil pisibale. Pitil yahpas bay perdón te mach yastuntes, te slikibal te lasiantesis, sok te lotil pisibal yalale. Te kule hetik, teitalum haix pisilik utziwan hetik. Pas lotetik, sok lolaywan hetik pisilik te yahwale. Hichun ya me kakbat castigo. Ya me hinat taska te muliletik avune. Yashveat haukmeto, mas no hachutyun. Stalel aya vokolium vinal yashilat. Ya ale te bitik yashtun avune, haukmeto, maik bila yashu avun. Te me ay bila hu avun tebuke, ya me kaksimbat guerra. Ya waitzun bahel, haukmeto, mabayaka. Ya huchbei sit olivo, haukmeto, mabaya tuntes beite ya seite ile. Ya pits ta tekel te tsusube, hauk meto mabaya wuch beite ya lele. Melelja tunota chunels mandal, sok tas pasel ya tel te omri, sok te machatik ayuun akab. Hichiakatas pasel te bitilas pasike. Hayuun ya pasbat haat sok te aviniktak, te ya avichik ilayel sok labanel. Sok ya meshkota aventa te labanel yuun te nacionetike, si te kahwaltike. Miqueas capítulo 7. Bolo ben kushlehal Israel. Obol ba. Ich koemonia kai, te bitil yahleshan te kalal kashemisha te bilal la yich tulele. Mabaya tai sit tsusub ni sit igera. Haik te bias mulanko tan svelinel shane. Mayuk yashilish tabalum milal viniketik te to aike. Ni hauk te junio taniktas tohol Dios. Spisilikias maliyik te biora yashuyunik utziwane. Huhutulias pas beisbaik siakilik. Haik maestro etik uns pasel te bila amene. Te ahwaliletik yasuhawanik tas kanel mahtanil. Te juesetik yaskan mahtan tak enik tamuken. Te machatik tulanik yaspasik te bila yaskanyotanik. Sok yashowtesik te lume. Te machatik lekilel hichkoemik te bitilchish. Te macha ichbil tamuke. Hitnishkoemik. Hauk meto. Yastas kalelal te yayich ilel te atelile. Hate bikalil la yalbat te ilkinale. Hayuun hichash kahik ta soketel. Masha chumbeis kop te apat ashoke. Ni mames mukulina votante ahoye. Yame atzahta yabate yashkopo hatsok te aviname. Melel te nichaniletik malekukyotanik yuun tesmestatike. Te achishetik yastoisbaik tas toholtes meike. Te alibaletik yastoisbaik tas toholte yalib melike. Tes kontro huhutul, haanish te macha aita yutisnae. Hauk meto, yahmaili te kavale. Haayon tas maliel tukel te Dios te kolta wanekune. Melel yaibons tohol kops tukel. Salaw yun Israel. Haat nación te kontro ate. Mame binugnash avotan yun te vokole. Manchuk me yalon, yame shachon. Manchuk me las hoitayon te ihkinal, te kahwal hasakil kinal kunstukel. Tau multas tohol te kahwale. Ichun, yameshkashkun te yilimbae. Hauk meto, yamestabon te bisuente iluk, sok toh me yaschabanon. Te kahwaltik yame yikon bael tasakil kinal,
Yame yak munkil te tzalaw yune. Yame yil te kontro. Sok yame shpotsotak eshlal yuun. Melela yalbon. Banti ay te ahvalil te Dios abune. Shi tayalel. Hauk meto. Ta ora yo tik yame mulan yilel te yayich tekel hichu achal ta kayetik. Jerusalén. Yame shkotzkalelal te yayich pasel shan te ahoyop tzahkule. Sok yame shmuku bat shambael. Yame shkotzkalelal te yashtalik ta atohos pisil ta bayuk. Kalalta Asiria, hatometa Egipto. Kalalta mukha Nilo, hatometa mukha Eufrates. Kalalta mar, hatota yan mar. Kalalta witz, hatota yan witz. Te kinal yashkatbu ta hochol ta kinkinal, taskas multe yahval. Taskas te bila amens paso hike. Kahval, kanantaya te lum avune. Ha te chihetik te avu ninehe. Te pistem stukelik ta hamaltike. Te hoita bilik yun te buen lekil kinale. Hich meshavik tik laibael ta akil tik ta basan sok ta galat. Hich te bitila pas ta nameye. Pas beya yilik chap atelil. Hich bitil te bikalil la alok estel ta Egipto. Akame yilik te yantik nacionetik. Sok hich me yashpotsotik yun te keshlale. Manchuk me ayipik te spisil yashuyun tas kopike. Hichuk akahilukik te bitil uma sok kohk. Hich me akaslek iktan te bitil chanetik. Sok hich bitil yantik te bitik stas lahanik ta bele. Yakuk me ta nihkel yashlok iktel tas pechech. Sok noheluk me shiwel ta yotanik yashtalik ta atohol kahwal Dios kuntik. Dios yaspasbei perdón te lum yune. Mayuk yan Dios hich te bit ilate. Melel ya pasbei perdón yun te bila amens pasohike. Sok ya chaybei ta votan stoy bail te lum te hilem shan te buke. Te haat ya wak botikiltik te shkushula votan. Sok mayuk ta votan sbahtel kinal te abilim bae. Na botik shan yo bolipahtik ta yan vuelta. Sok akayich mukela bun te bila amen pasohtike. Chobotik ko el multik tas kubulil te mare. Kahval, hunuk me avotan sok ayuk me shkushula votan. Te hich nish hamal la aval ta namei tas tol te antiguos mehtatik. Ha te Abraham sok Jacob.